Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha sengivula igate fast lapha ngigijimisa uKaizer wami ngoba ngifuna amagwinya. Lo muntu onakalali yes sesingimtextile ngabona ngathi makadlula lana adlula ngishiyela amagwinya ayi-10 nyana yena sekadlula esikoleni straight. Mara abantwana besikolo sebabathengisela into zimnandi manje yes sikota yebhasi thina time sisafuna isikole bebasithengisela isipepepe. Mangikhuluma ngesipepepe sona ngaze ngakhumbula isipepepe sakamama kaDlora manje abantu abafunde ezikhuphule primary school basazi kahle. Lo mama lo yabashaya nge-PHP wenza isipepepe mfana. Umshana kunini ngirasela tufuna amafethu uthize mangibona ngivela nawo lapha wagijima ngespeed samaphoyisa athi malume danki kunini ngihalela amagwinya and vele namdala ngawagcina yes sehlobo yangihlula mara njengoba ubusika sebuyile so ngibuyela shaqa phezulu kwawo but ingcono ngiyowathenga lo busika lo siwadlala emagwabeni and ngenza sure ukuthi mangiye emagwabeni ngiziphathele cheese yami namapalo nababako lapha ekareni ukuthi vele mabakhipha amafeti lapha ngidle njengoba ngidla so and ngicela singajatshana ngisho noma niye emncwabeni nihamba nama-6 gun namasosi wasenandosi and yazi lento le ukuthi abantu emncwabeni bayanezipayisi namapelepele ekuqaleni mangiyibona lana ku-Facebook bengicabanga ukuthi ijoke until ngiyibona ngamehlo wami ngosi hayi khona ni strong sekuvele kahle mawade abhekisisa abantu baselokishini vele emncwabeni sebayela ukudla ngile nawabona ukuthi amakari mawabuye emathuneni agijima kangakanani abanye abantu abangeni nokungena mose emathuneni bame emakarini ku-just in case umfundisi makathi amen bagijime straight bobambilayo so vele guys abantwana bamanje abakhona ukudla ngaphandle kwe-TikTok umuntu ufuna ushaya ibhayi iceda laphana ndabukela abakhokhomeloni yes baphila kamnandi yabona mangathatha le phone wena ngithi ngoyibeka ma yes angakwataza lahle le feti phasi ukudla kungeni ngaphandle ukuthi kube ne-TikTok la neceleni kakhe yes sibezwa kamnandi yabona thina ngalezi nkathi kudla mangangeni bebabeka ibhande la neceleni awunamanga mfana bogwinya fast kahle iplan yami ukuthi ngiyombambisa umoya kule kota yami mara ngoba umshana wami ngiyamzwela ngathi yazini athi ngimbambe ngebhayiti nyana naye lapha shela makukhula thina bekwaziyo ukuthi lokudla lokhu kwabantu abadala lokudla lokhu kwabantwana abancane kufana nokuthi uphakele igoja yes sifaduku bezophelela phezu kwakho igoja besazi kahle ukuthi ngelobaba umuzi the rest inzadla izifuba lapha namaphikwana na uyi-pitbull nalo liyahala yo yes beliloko lingihlahlela amehlo lapha ngathi yazini nalathi ngilibambe ngephisi nyana mara liphisa ayinanex mfana isinkwa kuphela yabona kube belikhuluma belizosho ukuthi hayi ndoda lento ngiphe yona kantini ngaba ufuna usho phela thize singaqedi nokudla lapho umshana wathi malume wazobona amacande enkukhu ngale muva maningi kanjani ngeda sambe siyawabona mfana amathi ngifuna uwashuta nokuwashuta nami hayi khona umshana ngathekeza kahle-ke manje-ke le page lakho uzoziyenzela ama-vlog since sikakwazi ukushuta so ngathi okwamanje ukwazi ukushuta isithombe kuphela le option lena yevidiyo akayazi nokuyazi mangithi inhla vele ngiyawabona amacanda lapha yes amaningi kangaka kusasa musa umuntu kusho kona ukuthi kumele zibambe nge-English breakfast strong kabi manje bafowethu khohlwani-ke ni-quality camera efoni yakamshana strong kakhulu yabona ukuthi ngasikudala uzaba i-independent content creator nami ngacala nge-quality esona yabona abantwana bamanje bahlakaniphile yes at this age umuntu siyakwazi ukushuta izithombe ezingaka ezingathi ziyafifiyela zidelete ashiye lezi ezi-right kuphela hey naku ucishe ngikhohlwe madoda ukuthi sama-ke kusemsebenzini nere kuzofuneka umthombo lapha yes yazi-ke kuma-commenti-ke amandebela azabangenela lapha athi hawa indoda yubipha umthombo guys ibhizinisi is business-ke namanje nizoluza imali ngale mentality leyo phela nangithambisela umthombo wokuthengiswa hayi wequte so nenkinga ngibaweza ajame phambi kwami ngimbethe ngeskidrager ihloko eqinileko singaze siluze imali ngoba unofanezile wangemaphodla utheze nywe sokwenza njani ngenye ilanga nangabe usesama-ke khori uyagula nayibhizinisi kumele ijame enhle kulana kancane nginikhombisa le bhizinisi lena ukuthi yenziwa kanjani kumele ngifanele lo mkhulu wase-KFC nangifihla i-receipt yakasesama and yabona mina into engizoni-advise yona manje ukuthi thengani umthombo kusesenesikhathi ngoba after 2 weeks yes sinokuthola uphele 8 fast bese sengicedile lapha ngithi yazini athi ngishaya around apha ekamereni lami ngiyogcoka iy'khozi kumakhaza mangifika vele ngithola ngakandlulanga nokundlula mara mina vele ngisandlula ngisho nina niyangijaja mangidluleli nithi ngidlule kabi so ngcono lo mbhedo wami uhlala uhlezi sona once and for all hayi lo busika lobo ngathi buze ngamandla yes last year ngale nkathi list besakhona ugcoka amaveste mara rise yes simele sibhumbele ngapha nkirini nokera yes singasola ukuthi ngisakerelani tayitayi ikhanda lami libanda mpo ngathi ice cube ngisathi ngiphumela ngaphandle lapha ngiyolihlalela kamnandi elangeni esiceleni njengesibhadwa lapha nangumshana ukuthi maluma sambe siyothenga amanzi jojo yabona sesiphuma siyalandelana lapha naleshangana lami lasemganduzweni bantu basemganduzweni loko ngathi wozani izothatha lo muntu wenu uyangihlukumeza loko anifika esigcine ngiyogcine ngimpakela ibhegi ngishone straight lapha erenkeni ngimpose ngisakhumbula lokhu asisakhula kudala umuntu bebamposa nebhegi yakhe bacela utaxi driver kuthi hayi umhlise esitolweni esona so kudala ningicela ama-voucher lapha kuma-comments nakuma-inbox namuhla-ke ngithi vango first come first serve niyazibona lezi namba lezi ezivele ku-screen-ke manje ama-voucher-ke lawa-ke may the fastest fingers win ningakhohlwa nokuthi when you use the link and promo code on my bio get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25 ukwazi lama-voucher yini OTT blue voucher or 1 voucher please check my first comment